ngai thatu te Palm Sunday in khom tluang taka in man theu kan bei sei voin chu sabeng tung agrik tongin onos alara speaker then khat chuan iswa chanchin a in sabeng tung chungchang an soi war lek lek zoka vulve mai achi donin alang tlat tuntum chu Khawvel Ropui te sumle pai din hun Mizoram mertelin kan soi donani US sumle pai economy din hun indowan chauchia United States si Khawvela military budget tamber US dollar billion zakwa somkwa pasari animeka soiwar du chuan trillion khat kanti thayome Stockholm International Peace Research Institute SIPRI natarlan danin China, Russia, Germany, India, UK, Saudi Arabia, Ukraine, France le Japan te military budget belkhom le US military budget hi ain tluka anai bertu China hi US dollar billion zathum sompali ani military budget sang tak annai wang hian sumle pai mansen lo nei angin kan ngaya an lo chutiwak big lo gross domestic product GDP hian ramin athil siam tharchwa tho chwa le service atang asum mu ain tira sum tho chwa nga piang GDP asang ti kan revek kumsang ni som ni paruk GDP atanga soi chuan United States hi 30.5 trillion ni in asang bera China in dotin 19.2 trillion economy ani pathumna chu Germany ni in 4.7 trillion economy ani India hian Japan 4.2 trillion GDP kha akhum to a 4.3 trillion GDP ni in pali na din mun alwa mek GDP atanga te chuan India po alo ropui to khop maya ma se GDP per capita anga chu chuan mai phi fai nuwa dar thalanga in en angvelin kan ni na diktak alang chiang thaijok Bible College zirchwak te sermon angdewin abe bom han soi ve hlekila per capita hi latin tong ani a mimal tin tho chwa man ralte mishing omza ta zira chu chwa na ani United States GDP hi asang filor laka China Germany le India GDP belkhomin aphalowa mimal tin anga chut point USC athatoka kum khatchunga mimal tho chwa chu US dollar 8.9 lakhs atlingani India GDP hian Japan akhum chia chuti lain per capita anga chut chuan India le Japan mimal tho chwa hi leile van in hlat angtluk ani hialang India mimal tho chwa hi US dollar sang ni zakwa som thum pali India rupee chuan cheng nuai ni sing sari sang riat vel ani a chuti lain India GDP aya hniam hret Japan GDP per capita chu US dollar 3.39.5 lakhs z ani thunga Indian rupee in cheng nuai som thum pani a in atam Monaco GDP hi US dollar billion som lek ani per capita GDP ero US point aphalo na samaya US dollar 2.56 lakhs z ani khang kan soita atanga chiang ta chu te na pakhat chau hi mel thathan chwa nan atok lo Miss Universe hang tak kan mu fo hi India din mun hi per capita GDP anga soipo hian alafia zolova achan chu hausal re thaikar ain hlat to wang ani India rama billionaire mizani somriat pali an oma heng mizani somriat pali te tho chwa hi India GDP mun thuma thena mun khat atlinga India GDP in Japan akhuma Modi sarkar chu ain chuang viau ani na taka chuan Gujarat chul chuak papani Gautam Adani le Mukesh Ambani hausakna 13% laya apun wang mai aloni tichuan Khawvel Ropui ten Leiba an nei dan han thlir le ila Mizoram state anga chuan sumpuk alara in soi thainan tak kan manga puk shim hi aswal ta viau po ani lova khasum lon kha engatan nge kan man ti atang hian lon hi Leiba nge Hmasawnna kan then rang thayang chungkwa atangin han soita ila chungkwa sarkar na thok pakhat awma lon alak masak ber chu kar changkang tak leinan amanga regular income dang an nei si lova
loan an man na ber la chu revenue tho chuan nei lo ani boxia chu mi titan chuan loan kha thang Phurrit ani ringot ma se loan poisa kha huan siam nan mang ta jok se kumthum kumli hnuwa chuan kha loan kha passive income ha taka be chiam ngai lovin tho chua anei dona puduoma tongkam takin loan thami ti aya loan thajok superlative degree dewin pheicham loan alani thei Khawvel rambung ten Leiba an nga ve khopa kumsang nia khan rambung Leiba zong hi $19.7 trillion ani a kumsang ni som ni panga chuan trillion za som pakhat akai to ani heng data kan tarlam te hi International Monetary Fund IMF atanga lak ani kumsang ni som pakwa covid pandemic ma khan United States Leiba hi $trillion som ni pathum point pali pathum ani a kumsang ni som ni pakhata chuan $trillion som ni pakwa point paruk akai ani kumsang ni som ni panga phei chuan $trillion som thum pariat point som ni pakwa ani kan ladama soi thaya kanom chuan kumsang ni som ni pasari lama Iran war wanga US Leiba pun chaudan soile kan latumanga kumsang ni som ni panga thleng khan China hian Leiba $trillion som pariat point paruk pali anaya Japanin trillion pakwa point pariat pathum anaya European Union in trillion som pasari point panga anei vebok India hian Leiba crore za som riat pakhat point paruk pariat lak anei meka $, anga soi chuan billion za sari som thum paruk point pathum ani kumsang ni som ni paruk som ni pasari India budget hi $billion zaruk som thum ni in Leiba hi rul tur chuni se kumkhat budget akal vek don ti na ani Khawvel Ropui piang in Leiba an nga ti chu achiang to a Mizoram Leiba ero Ropui din na nilovin huaw sarkar Leiba kan ti thei ome sarkar kal to le kan thon mek tiamin Donald Trump chuan US military budget hi $1.5 trillion ni tira tuma 66% lain asang don ti na ani mithiamte soidanin $1.5 trillion military budget hian US Leiba umsa chu trillion rukzatin abel cha don ni in an soya US military Ropui na hi Leiba in ngat ani kan ti thei ome chuti rualin Leiba nga chunga Khawvela military Ropui ber an din ero aizol khopuya in liante loan manga din nen danglam na om chuang lo ole tuntumatan chuan khati zongkha nile phot mai sela naktuk lama Khawvel Chanchinthar Indo Chanchin International News and Politics lam kan ngai thale don ani